Reka nongere ngusuhuzana ariko nguha n'ikaze mukunzi wacu udahema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri w'agaciro wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenguru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona gatanu kuri gatanu, tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Tugarutse rero muri studio gitaraganya kujya tukugezeho izi breaking news ziba zirimo gucaracara, dore ko tuba twayatoreje tukabasha kuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Anariyo mpamvu tugusaba umwanya we mutoya kugira ngo tubashe kuramburira hamwe aya makuru agiye atandukanye abavugwa hirya no hino ku isi, dore ko kugeza ubu ngubu haravugwa inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Reka duhere ku iyi nkuru yanditswe na Bwiza ivuga ko abakongomani bagera kuri 6 babashe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda bitwaje intwaro gakondo zirimo ibyuma, imihoro ndetse n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye. Ibi bibaye nyuma y'uko hano mu murenge wa Boneza mu minsi ishize haje kugaragara undi mukongomani arimo kwitonganya agashaka kuba yatema umukecuru, ariko bakaza kuba bamufata. Kugeza ubu rero biravugwa ko abakongomani bagera kuri 6 bitwaje intwaro gakondo binjiye hano mu murenge wa Boneza, bakabasha kuba bakangiza ndetse bakabasha no gukomeretsa abarobyi basanzwe bakorera hariya mu kiyaga cya Kivu. Byatangajwe n'ikinyamakuru Bwiza, biravugwa ko kugeza ubu ngubu abarobyi barimo kuroba hariya mu kiyaga cya Kivu ni mu murenge wa Boneza. Abagabo bagera kuri 4 babonye amatoroshi ndetse bakabasha kuyasanga, anari nako aba bakongomani bagera kuri 6 bitwaje intwaro abasivile babahitatse n'imihoro ndetse n'ibyuma bakabasha kuba babakomeretsa. Gitifu w'umurenge wa Boneza atangaza iyi nkuru, uyu munyamabanga mukuru Munyamahoro Patrick yatangaje ko kugeza ubu ngubu aba banyarwanda 4 babashijwe kujyana ku kigo nderabuzima ndetse kubu ngubu bameze neza. Abo bakongomani rero babashe kuba bakinjira mu Rwanda, hari byinshi bangirije, anari nako batwaye moteri yo mu bwoko bwa Yamaha 15 ndetse n'amatelefone 2 agezweho. Ibi bibaye nyuma y'uko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imitwe 10 yiyise Wazalendo irimo kwisuganya ngo kugira irebe uburyo ki yashakisha uburyo yakambura M23 intwaro ndetse ikabasha kigarurira n'uduce tugiye dutandukanye uyu mutwe wa M23 wagiye wigarurira bifatanyijwemo n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC. Kugeza ubu ngubu rero izi ngabo zikomeje gukorana bya hafi n'iyi mitwe yiyise Wazalendo ndetse zikomeje gukorana bya hafi n'abacancuro b'abazungu. Ibihugu byibumbiye hamwe mu butabazi ndetse harimo SADC. Kugeza ubu ngubu rero uyu mutwe wa M23 ukaba warabashije kugenda wigarurira uduce tugiye dutandukanye. Iyi nama rero y'iyi mitwe yiyise Wazalendo yabereye Rubero, aho bari kwiga uburyo ki bagendera ku mategeko ndetse n'uburyo ki bakisuganya mu bujyanye n'intwaro ndetse n'imyitozo kugira ngo babashe kuba bakambura uduce tugiye dutandukanye, dore ko baremeye iyi nama ahitwa Rubero. Aho ngaho ni mu majyaruguru y'igihugu cya Kongo. Kugeza ubu ngubu iyi mitwe irabarizwa ku butaka bwa leta ya Kongo, anari nako igenda ihabwa ubufasha ndetse n'intwaro ndetse n'ibyo kujya na leta ya kiriya gihugu cya Kongo cyugarijwe n'uyu mutwe wa M23, dore ko wagiye ukubita inshuro nyinshi iyi mitwe igiye itandukanye, anari nako wagiye wigarurira utundi duce harimo za Butembo ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye. Reka tukubwire ko aha muri Kenya habashe kuba hakaduka imyigaragambyo, abasaga 3,000 bakaba babashije gukwirakwira imihanda, anari nako bagenda basaba leta ibintu bigiye bitandukanye, bagenda basaba perezida w'iki gihugu cya Kenya kugira ngo abe yabasha kwegura
Perezida w'iki gihugu rero cya Kenya yabashije kuba yagira ibyo atangaza, yanditse ku rukuta rwe rwa X rwahoze ari Twitter, avuga ko ibyo aba bigaragambya bashaka nta na rimwe bizigera bishoboka, ahubwo bagakwiye kuba bakumva ibyo abayobozi bagiye batandukanye bababwira, bityo bagasenyera umugozi umwe, anari nako kubaka Kenya bifuza, aho kwirirwa bareka gukora bakirirwa bakirakira imihanda barimo kwigaragambya, anari nako yaboneyeho kubwira Minisitiri w'imari n'igenamigambi ko agomba kuba yakitondera ibi bintu, dore ko Minisitiri w'imari n'igenamigambi hariya mu gihugu cya Kenya amaze iminsi anugwanugwaho kuba ashobora kuba ari inyuma y'iyi myigaragambyo. Ibi bibaye rero mu gihe muri Uganda ho ikijyanye n'imyigaragambyo kiri kuba amateka, dore ko ingabo za Uganda, haba polisi ya Uganda ndetse n'igisirikari cya Uganda, utambuka bagufata amashingu upfa kuba nta byangombwa ufite. Hariya mu mujyi wa Kampala ikintu kiri kugaragaramo cyane ni imbunda ndetse n'imyenda yirabura n'ijisho rimeze nabi. Kugeza ubu ngubu nta wabasha kuba yatambuka nta byangombwa afite, waba uva he waba ujya hehe. Kugeza ubu ngubu ibi ngibi biri kuba nyuma y'uko Museveni avuze ko ikintu kijyanye n'imyigaragambyo mu gihugu cye atagishaka habe na gatoya. Uyu Yoweri Kaguta Museveni uyobora kiriya gihugu cya Uganda, mu minsi ishize niho yatangaje ko ibijyanye n'imyigaragambyo uwaba ayikeneye cyangwa se ashaka kuyitegura uwo ari we wese atazigera amworohera, dore ko naho hari hatangiye kugenda haduka imyigaragambyo igiye itandukanye. Reka tukubwire mu Burundi ho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye Alias Neva, nyuma y'umwiherero wabaye ku tariki ya 12 yagaragaje ko ashaka kwiyunga n'igihugu cy'u Rwanda. Ni nako umunyarwandakazi yamubajije ikibazo hagati y'imipaka iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Evariste Ndayishimiye Alias Neva avuga ko we nta kibazo kiri hagati y'imipaka, ndetse ko kwambukiranya imipaka urujya n'uruza nta kibazo byagakwiye kugira, dore iki kibazo kiri hagati y'ibihugu byombi. Anari nako avuga ko we kuba yakohereza ingabo hariya ku butaka bwa Kongo ari igikorwa nyirizina ndetse kigamije kugarura amahoro, ariko bikubiye no mu masezerano ibi bihugu byagiranye, atari ukubasha kuba yatera u Rwanda.